A Havana, la capitale de Cuba, para il temps d'esser staus eri. Staus eri als ons schon conta. Arventot per quel che dat ina massa oldtimers a Cuba, nominadamein radun schon conta melli, e la grande parte quals oldtimers anflens a Havana. La ragiun che il temps para bunamein d'esser staus eri è che ils confins d'entre l'America e la Cuba en venisserai avon varga schon contons. Aschia han ens possivo importar novs autos a Cuba. E l'emissione del minisguard enfleis usò da coca quals confins en insomma venisserai. Nu se concentrendeton sin autos sco qualqueu, in Cadillac degli anni 1959. El sauda a Jorge Luis Fetes. Ella comprò quei oldtimer avon chun ons. Quei al mosso fa per quei che L.A. cubanes. La regenza cubanesa ha nominadamente comandau de vender tals autos a jesters, per personas che statten bo a Cuba. Ascia vuole la regenza evitar che tutti els oldtimers vengono vedi all'exterior. Els fanno nominadamente parte della cultura cubanesa ed è fetch popolars dels turists. Pomo els autos en vels a Cuba, e las garages pinnen els autos scoavon massons, nominadamente a meun, senza maschines, strusch de metter avon che alternus. Con quei che els cubanes san già de plican su contons bupli importar causas sco autos novs ni maschines dall'America e els cubanes san disai de desistu de products novs. Per els abitants de Cuba è quei de ton bunausch, els alain bo far schliatta luna per vede quei, e ventutina saltau e cantau. Os paren las relazions d'entre l'America e Cuba denton a se migliorar, quei montapia che els confins vessen se server plaunet. Questa essere un gran avantage pels abitants. Els han nominadamente profitar de products moderns. Quei monta denton è che Cuba a sia capitale Havana vesen se cu bupli osch cod els ons ciu conta. Ed ets fusen se co Edon, sche de quelles bellas carrossas col Cadillac, ma se bupli spassen las vies a Cuba.